पाउचेदी यंफब ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी ऑब्जर्वर मिनिस्टर अहुम रिजाइन तौनानबा खानख्रे मिनिस्टर रिस्पल ngasi तौरबा याई बाई वाई केमचंद बुंगजागी बाल्टे अमसुंग ऑक्रम हेनरी मिनिस्टर ओइरबा याई चिफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरिना लुचिंगबा लेकाक मतम कया की ममांगदगी हौना रिस्पल तौबा ngamdana लेरखी बदुंगासी दिल्ली दगी हलकनबा तुंगदा हायंग रिस्पल तौरबा याबगी इंगित उबा फंगले सीएम के इम्फाल दलकमिना की बीजेपी के नेशनल पीपी बाईजाइंटा जय पांडेगा लो निमिदांग वायरम एग्रीकल्चर मिनिस्टर बी हंकलियन एजुकेशन मिनिस्टर टी एस राधेश्याम अमसुंग सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेपचा किपगन अममत ओइना कौरगा खुदक रिजाइन तौनना बखानख्रे आइना थाजबा याबा पाउ अमना हाइरे मखोय होंगी मनुंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर बी हंकलियन मिनिस्टर रिजाइन तौबगी सेरोल अमा सोशल मीडिया दा थागलखि काइना थंगदा महक रिजाइन तौबा लेते आइना सेंगदोरखि अदुबो सेंट्रल लीडर सिंगी वारेप इल्लगा रिजाइन छोइदना तौरगने करीगुंबा रिजाइन तौद्रगसु मिनिस्टर की फम लौथोकलगनी आइरे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना आइ मिनिस्टर अहुम मफम थादोहनबा नत्रगना लौथोकलबा मतुंगदा हायेंग मिनिस्टर ओइना वसक लौरबा याइ हाइना पानरिबसिंगी मनुंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर जुमनाम खेमचांद थालोन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दगी कारिकबा बीजेपी की एमएलए मुंगजागिन बाल्टे अमसुंग कांग्रेस दगी बीजेपी सौकलबा तुंगदा एमएलए ओइबा तोखरबा ओक्रम हेनरगी मिंग पन्नरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngarang numinang warap New Delhi da BJP के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा गा उनरुरबा मतुंगदा ताहा थांगसी नोंथिल पुंग 5 मिनट तरमगा दा पार्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाईजाइंटा जय पांडे गा लोइनाना चार्टर फ्लाइट अमदा इम्फाल दा लाखे इम्फाल दा हलकपदा सगोलपल एसी की एमएलए राजकुमार इमो लिलोंग एसी की हानगे एमएलए अब्दुल नासिर चीफ मिनिस्टर की हानगे एडवाइजर राजत शेट्टी सु लोइना रखे चीफ मिनिस्टर बबेटी गिंडर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट हानगे एमएलए ओक्रम हेनरी नो ओके एयरपोर्ट मनुंगदा कोविड-19 टेस्टिंग तौरबा मतुंग नुमिदांग पुंग 3 ताबदा एयरपोर्ट पॉमिसिंगना मिनिस्टर रिस्पल तौरगद्रा आइना हंगबा वहंगी पखुम पीरदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाईजाइंटा जे पांडे दा इम्फाल दा लाक्लिबसिगी मरम चपचाना खंगदे अदुना अदुबा ngasi अयेंगसिदा महक लाक्पगी मरम करिनो हाइबदो यंगमिनखिजे हौजिमकी ओइनदि रिस्पल तौबगी वाफम लेत्रे आइके पॉलिटिकल ऑब्जर्वर खरना पाउसी असिदा आई मिनिस्टर रिस्पल तौरगा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मनुंगदा लेरिबा वाथोक असि लोइशनबा गमगनी हाइबगी थाजबा लेते अनबो वाथोक मयाम मथंग मथंग लाखिगनी मरम अदुना ओइरकदुरबा फिबमसिंग असि येंगलगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की फम थादोकलगा जुमनाम केमचान मिनिस्टर ओयु हाइबा यारकनी हाइबा निंगदे मिनिस्टर फमदा मिताबा मियोइसु नत्तबनिना मंगोंदा स्पीकर की फम थादोकु हाइबा ngamgदबा लुचिंगबसु लेगदबा मानदे पाउ असिना मखाताना हाई बीजेपी की मिनिस्टर मरी हाइबदी वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजित एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हंकलियान एजुकेशन मिनिस्टर टी एस राधेश्याम अमसुंग सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेपचा किपगेन अमसुंग पार्टी एसिगी एमएलए अहुम अपुनबा फिरेप अमगी मखादा थबक तौमिनबा हाइना वरेप लौरगा लेखे वरेप असिना मरम ओरगा करिगुबा मतमदा पार्टी थादोकनबा चेप सेलकलगदी गवर्नमेंट असि लेगेत्र नत्रगन लेरोइद्रा आइबा वाफम कया थोरकपसु याई मसिगी जुमदक्ता मिनिस्टर मफम थादोक्तुना एमएलए ओइगदबसिंग अदुना गवर्नमेंट असि केदोंगादसु सौगतुना लेगनी हाइबगी थाजबा लेते मरम अदुना ऑपोजिशन संकलक लालोंग अमदे हेक्ता मखोइसु अतोंबदा लेखिबा याबगी ओतोकपा लेतबा नते मणिपुर इसिंग इचाउ नंगबगी फिबमदा लेरे कुमसी चाही के ख्वाइदगी कनबा नोंजु ngasi नोंथेलदगी चुबा मणिपुर की मियामना थेंगनखिबगा लोइनना इसिंग इचाउ थोकनबा याबगी फिबमदा लेरे चाही करा फुदत फुना चुबा अकनबा नोंग उरक्किद्रबा तुंग ngasi नुमित चुंगबा मतमदगी मणिपुर की मफम अयाम्बा यामना कनबा नोंग चुबा हौखे नुमित की मंगाल लिंथिना फाउन मंगमदबा नुमित तासलकपगी मतौगुम चुखिबा अकनबा नोंग अदुना मरम ओइदुना इम्फाल की अकुटपा मफम कैमरम इसिंग थुमजिनख्रे लंबी कैमरम इसिंग मनुंगदा लैखिबना चथोक सिजिन तौबदा चाउना खुदोंग चादबा मायोकनाख्रे इम्फाल सिटी फाउदना चेलिबा नबुल तुरेंगी इसिंग इमाय खुदोंथिबा याबगी थाकता मथकता चेले इम्फाल इरिल तुरेन सिंग जाउना तंपाकी लमदा चेनबा तुरेन सिंग इमाय थाजदबा मोंगदा वांखलकले नौना इंसांग नापी थाकिबा सिंग पटपा याबगी थाकता लेरे अमरोमदा मणिपुर लेगा की वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ओइना पुंग कुनमरी मथौ तौननबा हांगतोकबा कंट्रोल रूम की टेलीफोन कना अमतना पाइबिद्रे मरमदना स्टेट असिदा थोकबा याबा इसिंग इसाउगी मतंगदा अकुपा पाउ लोबा ngамद्रे लेंगाकना एंगसिनफम थोकी हाइनरकले अतोप पाउ अमदना नागा की वरोइसिन नागालैंड खक्तदा ओइगदबनी कोकोमी NSNIM अमसुंग इंडिया लेंगाक अनि के मरक्ता मतम चांगना चथरगलिब इंडो नागा पीस टॉक असिगी वरोइसिन पुरकनबा इंडिया लेंगाकना लौरिबा खोंथांग असिगा मरी लेनना कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑल मणिपुर इंटेग्रिटी कोकोमीना मणिपुर इंडिया मियाम की फिरेब यूनियन ऑफ मिनिस्टर दा रिमाइंडर थादुना खनख्रे कोकोमी की मपुंग ओइबा थौमिचिना खुदेक पीदुना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा थाकिबा रिमाइंडर अदुदा मतम सांगना चथरगलिबा NSNIM अमसुंग इंडिया लेंगाक अनि के मरक्ता चथरगलिबा पीस टॉक असिगी वरोइसिन नागालैंड खक्तदा पुरकदबनी मणिपुर जहलोइदबनी आइना खंगनखे
Reminder aduda pallibadi kumja sok lising ani tara mapan gi November kunga mangada COCOMI gi mihut chung center ko wari chana ki pamatamda committee asigi maikai digi Nagaland gi oiba pan Naga culture and body nadragana territorial council sembada Manipur gi lamkhai charuk amada sokpa yaroi haibo wafam thamkhe India lengak na Naga ki tongan ba plek ayabai werbasu madu Nagaland khakta da sathagarabane Manipur gi mafam abada da sathaba yaroi haibo wafam thamkhe bane Center na sa pestok asida Manipur sokpa yabo wafam yarabadi Manipur gi CSO sing hana tanaramgani hairakibane Chattariba pestok asigi matangda hojik phawbada lamdam asigi miyamda karigumba amata khangalaktrabasu center na pirakiba thajaba asi manghaloi habige thajaba lamdam asigi miyamna su thamle adum oinabag tongan ba media gi report pestok asigi Waroisin September tha asigi manungda loisin kani aina phongdoknarakpadagi reminder asi pisin bani haire Manipur asi Chahi lising ani gi puari ejaba tongan ba phuru lon nad lining kyana bunda khundaminari bandam amani singtam ani ki marakta tokhaina khriba asi British ki divide and rule policy ki makhata tokhaina khibani Chahi sang leirakpana singtam gi mari asi NSNIM ki kanglu phurup naipu wakhulonda yumpham oiba politics na akaiba pirakhibani maramaduna chathariba pestok asi matamdagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na lauthoki ba matung ina Nagaland khakta da chathagadabani Arunachal Pradesh Assam amasung Manipur da tariba Naga singda Naga National Flag sanhanba amasung pan Naga cultural body semba yaroi center Naga ki tokhaiba flag ki ayaba pirabasu Nagaland khakta da sanhangadabani hojik constitution ki ahanba schedule da jawriba Manipur ki territorial boundary asi article 2 amasung 4 ki amendment gi makhada ngaksen gadabani karigumba Naga ki tonganba territorial council ama sembada ayab oikhiba tarabadi koki singisu asigumba chap manaba council ama talakpa yabagi othokpa lei maramaduna Indian constitution ki taruk suba schedule ki makhada hiram amadada hek ama hektada makal amadagi administrative arrangement chanaba yaroi peace talk asigi Waroisin Naga published of 1951 ki matuk inna Nagaland khaktada sathagadabani Manipur da chanaba yaroi center na miyam da piki pathajaba aduki matuk inna Manipur amadi miyam da agreement asina sapu amada piroi aibagi thajaba lei maramaduna miyam ki democratic oiba kholau center na tabiyo khulai pai ba kanglu khaktagi wa tabigano masina India lengak asi khulai pai ba kanglu khaktagi wa tab oina chatkiba yai hainasu reminder aduda palle Khuga Tampakta Mei Thage Toubadagi Curfew Thamkhre Ranjan mihata chenaba sing cherak piu haiduna wakat khongchat chatkre ngasi ayuk pung 3 minute jangkhairom tarakpada Chosanpur police station ki manung chanba Khuga Tampak job heng da leiba ke moment apokpa ke achauba ko pamiu amagi yum khoisauna rabam yamna thadok laga Mei thanarab honarakpadagi thudek laga Mei thanarab honarakpadagi deputy commissioner Chosanpur na mapam asida CRPC ki section 144 ki makhada curfew ki athingba thamkhre haire athingba asiki matung ina Khuga Tampakta leiba mioi singna masage yum singthal ki thorakba amasung chathok chasin tawbi yaroi haire makhata ba order ama thokri phauba Khuga Tampak apunba Chanagadaba athingba asi twairap singi mathakta lokotpam thokpa thabaksing lokotkani aire panbajabadi ngasi miyamna Mei thanaba honarba jum adu Chosanpur district ki tongan ba ATM booth singda sel hapnabagi damakta lakhiba singi manungda arambam ranjan ko mioi ama hatnaga lupa crore ama lak tara manga lakhiba thodokta chenaba maru iba 21 amagine mioi asigi Mei thanaba tarpada mafam dugi mitai youth club ki members sing amasung police na matam chana athingba piki aire maragasida mioi ama Nongmei na kapalaga Hatlamle Assam dagi mioi amanga si nongalamda da Dimapur gi IMC hall manakta sagang dabasingna Nongmei na kaptana Hatlamle pawasina hai leikitra pamioi adudi Assam gi Dhemaji district ki Jiden gogoi ko mioi amani hairi mahak ngasi ayuk IMC hall manaki lambi matai masada Nongmei da panbagi makul galhoina na I marakta taraga leiramba thengnaba dagi miyamna thengnarakpani hairi mahak kanana kari maram gi damakta hatibano aiba khangba ngamdre Dimapur police na thigatpagi thabak kanna chathari hairi Nagaland Assam ki Nupimacha ama Meghalaya police na kidnapper singdagi kankhre Mioi khutpu amana Assam ki kidnap tawraga Assam dagi kidnap tawraga Meghalaya ki West Garo Hills district ki Rajbal result da phajindon thamlaki pa masagi Chahi taraga taruk Surabi Nupimacha ama ningthokaba numitta Meghalaya police na rescue tawkhre West Garo Hills ke police na ningthokaba numit ki ayukta Plain Belt result adugi Samal area da rescue operation chathagi amasung makoina Chahi noriba Nupimacha adu bo phajindona thamliba mafam adu thengnaduna mahakpo kidnapper khutpu adudagi kankhe West Garo Hills ki Superintendent of Police MGR Kumar na phongthokibada Assam gi Ujol Batra dagi masagi Chahi taraga taruk Surabi Nupimacha ama kidnap tawkhre aina Assam gi Sokchor police station na Rajbala police na pau pirakhe pau adudu jumpham oiraba Nupimacha adubo thiba amasung kanbagi operation hauke report karagi matung ina Nupimacha adu mioi taruki gang amana kidnap tawkhibani gang aduda Garo Hills dagi Mujidur Rahman amasung Sher Ali ko mioi ani yaure makoi anama Garo Hills ki Dolbari
Fulbari da leiba ngaktani kanna thibo humbagi thabak chatharkibaga loinana mamai thangda police West Garo Hills ki Rajbala amasung Halitraganj town singi marakta leiba sakmal gang adudagi lotpham sing thengnakhi police team lakle habisi khangbudagi criminal sing adu mafam adudagi nantoktuna chenanaba hotnakhi tawigumasung police na makhoi botanakhi amasung gang member amaga loinana mahak ka thabak tawinaba mioi ani phakhi police na makhatana gang adugi member sing thibagi thabak chathari haire police na kidnapper sing gi makutagi kallaba nupimacha adu imungi miu sing da sinakhre amasung pharaba criminal sing aduna makhataba legal process ki dabakta Assam police da sinakhre haire arubida content sing asigi maroiba pau khara asiba pawdam jari Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asida yangbiri popnam pathaga chari loinana channel chena dum da kanar badi subscribe like and share to ba kawi kun punamapu amukana thaga chari